Kameglia High Court haka nyotarik nailar arjar pusau kalapni hukum mankhot hajar ya Deputy Commissioner but Superintendent of Police ka East Kasil District bakinwan mi haka pratarik nailar arjar pusau banjubab halo ka jimam ay kalat ban penlong le niam hakram mau jumbunya mau senram kayatra society kebatmu penlong yak jingle niam man laus nam kata haka shipho bat kharwei tarik nailar mentaus nam arjar pusau kalam mudui hakmat ka yeng kashari namar ka jimam yo ka jongka yak no objection certificate naki basha mudui US jendal unoi sai ai nak benta ka yatra ulai sai ba ka tei ka jingle niam ka dei ka blas dang nadu usnam arjar kharwei bat ka jingthau yak society ka ladang penwandur yak jing penkre yak le niam ula pentip bandu usnam arjar kharwei hadu usnam arjar arpulai yak jingbit baro hak bai dei bat ka yatra mau jumbuin lam menjur daki bor penyat district bat ka dorbar snong ru ka ay kan NOC ulaya sait ba mentau senampat wat la ka jingbet banikong layo naki bor penyat district haka arpnyo trik jelio arjar pusau haringkat ka kendon badai banyo ya ka NOC naka dorbar snong laong ba wat la persang banyo ya kren bat ka dorbar snong penban latip baka kentai ban ay NOC nakilat pathai kubor bat benrap bakam don jingtmu ban le niam baro sisnam kati yang ibi kabay site nak benta ki basya mudui kadon nak benta ki respondent number 1 hadu number 5 bat kalapan por banyo ya ki jingtip bobnya hapo isisi banya sa ya ki jingsha mudui kayeng ka syari kala ai notice ru syaki respondent number 6 7 and 8 bat kumta ka hukum ya ka Deputy Commissioner bat USP ka East Kasil District banwan mi Ahmad kayeng haka pratrik haka por arbajeno paisngi laong ka hukum no justice HS. Thank you. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jengki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya